Pozdrav svima, ja sam Magic Leon i dobrodošli u moj novi video na mom YouTube kanalu. Da, znam, nije mi bilo 100 godina, ali evo, vratio sam se jači nego ikad. Sigurno se pitate zašto jači nego ikad? E pa zato što danas prankamo Lazyja. Da, dobro ste čuli, Lazyja prankamo danas. On dolazi kod mene ovdje u stan snimit collab. On će snimit, kako reći, glavni video, a ja ću snimat kao behind the scenes za svoj kanal vlog. Zapravo neću, nego moj video će biti prank na njemu. Da, uglavnom, spremio sam nešto jako opako i nešto jako zanimljivo, što mislim da bi trebalo uspjeti. Ne bi trebalo skužit, zato da idem vam pokazati šta sam spremio. Ovako, ovdje sam spremio nekakav stari kompjuter, stare komponente, imamo printer, imamo tipkovnicu, monitor, stoljak i ovdje imamo nekakav improvizirani stol, budete vidjeli zašto. Uglavnom, cilj ovog videa, to jest cilj ovog pranka je da Lazy misli da je strgao moj kompjuter. To jest da misli da je sve polomio, da je pao cijeli stol i to njegovom krivicom, još ću ga ja okrivit, pa ćemo vidjeti kako će on reagirat na to. Mislim da bi ovo moglo biti jako dobro. Samo idemo sad posložiti sve ove stvari, pa gledajte to u ubrzanom snimku. Evo ga, mjesto zločina je postavljeno, imamo tipkovnicu, kompjuter, printer, sad sam stavio papire da izgleda realno, a printer ne radi zapravo, znači potpuno je neispravan. Također, smislio sam način kako aktivirati ovu bombu, znači ovo je toliko klimavo, znači ovo je dovoljno pipnuti, ovo se sve ruši. Sve što je potrebno, to jest šta će Lazy morat napraviti, je, ja ću njemu reći da uzme ovaj produžni kabel ovdje i da ga samo namota. I on kad bude došao ovdje, počeo namotavati ovaj produžni kabel. Vidite, on se namotava, ali sada je taj kabel zapravo napet ovdje. Vidite ovdje struna, to jest silk za pecanje, koji ide sve ovdje, od ispod, i do tamo one noge. I onda kad povuče to, zapravo se vuče cijela ona noga van i sve se ruši na pod, pada, pljas! Lazy gotov, ne znam šta će, sve mi je razbio, cijeli kompjuter mi je razbio. Također snimat ću ovako sa još jednim GoPro-om ovdje. Čekamo sad Lazyja da dođe pa da možemo to izvesti na njemu. Stigo je! Kako puto. Zdravo. Izvolite. Imate novo vrata za put kad ste pranko. Da. Sad su sad 3 put se zaključava, tako da ako neko planira provalit, bit ćemo malo teže. Sljedeći put pranka ne moramo provaliti. Shit, man. Imaš i softbox, to je dobro. Da, ovo će biti jedno. Znači ne treba. Sam ga trebamo. Imamo još jednu ideju kako ćemo snimati. Ajde sam sekund. Daj, ajde si motaj samo kad se zove da vreme se dobro. Možemo staviti ovdje. Ne, Jao. Život. Kako se ovo dogodilo? Kako se... To nije spojeno. Kako vam je to stovo? Rašarafila. Kako si ga povukao? Koji to kurac? Jebate novi printer. Ne, zašto to? Ali to nije naš printer. Pa nije naš printer, šta je najgore jebate. Niti kompjuter. Koje sranje, bogde. Ovo se nije razbio. Samo kad je naš sjebalo, kad si prvo postavio kameru na stativu, drugo onda si tek upalio, a treće nema kablove, niš nema kablove, niš. Kako nema kablovi? Ovo nema. To je to. Skuži, ali gdje si se stivo? Evo, stivo. Tu gledaš glavu. Uspjeli smo. Tu treba je pomoć.
frajer snima. Ja imam svoj video za svoj kanal. Kako me frajer sjebao, ono. Ti se sagnom pokazuje na kameru. Jebo, kad je palo, Palo 2 minute. Ja kad sam tu namata, Ja sam došao meni kaj da mu sad prođu. Nema veze, ovo nije spojeno uopće. to je to, ajmo reći onako djelomično da je uspjelo. Najgore uči sam pogledao sam GoPro. A preko mobitela sam im upalio. Koji si ti koja nije svjetlo, ništa. Da, nije svjetlo. To je to, evo, to je bilo to u ovom videu, nadam se da vam se svidio, obavezno bacite like, pretplatite se na Matin, to je Slazev YouTube i na moj YouTube kanal i mi se vidimo u nekom drugom videu. Bog! Monika, ajde ti možeš postaviti.